आकाशवाणी इम्फाल मोइरांथेम इबेहाइबीना पाउ पाजरी अहानबदा मरुइबा पाउ मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेना अमृत महोत्सव जन अभियान ngasi इम्फाल दा हौदोखरे राज्य चिदा कोविड पॉजिटिव ओइबगी मसिंग लेप्तने हेंगलकली ngarang नौना मिय 38 पॉजिटिव ओइके था खुदिंग अहुम सुबा इराय नमित चिंगी लुचिंग बसिंग अमदि मियांगी नमित पांगथोकनबा राज्य की मंत्री मंडल न लौखिबा वारेकी मतुंग इन्ना मणिपुर की तोंगान तोंगान बजिला सिंगदा ngasi चिंगी लुचिंग बसिंग अमसुंग मियांगी नमित पांगथोकली अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न हाइरी I2EU2 फ्रेमवर्क की मखादा लेबाक मरीन एनर्जी एनवायरनमेंट हेल्थ अमसुंग स्पेस की लमदा पुन्ना थबक तौमिननबा वाफम हौदोखरे मुख्यमंत्री नोंथोम बिरेना इम्फाल लेबा महाकी सेक्रेटरिएट अमृत महोत्सव जन अभियान हौजिक यहाकी ममांग हौदोखरे थौसिल असिगी मखादा सही 19 की मथक्ता लेबा मियोइसिंगदा नमित 35 चुपना कोविड की प्रिकॉशन डोज कापकनी राज्य असिगी तोंगान तोंगान जिला सिंगदा चीफ मेडिकल ऑफिसर अमसुंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना सिंधुना वैक्सीन सेंटर सिंग हांगदोक्तुना प्रिकॉशन डोज कापगी थबक हौखरे इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO इम्फाल ईस्ट सिंधुना जिला असिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा प्रिकॉशन डोज कापगी थबक हौखरे अकामपाट PIC बासिकोम DIC सवोंबोंग PIC मंत्रीपुखी UPIC न चिंगबा मफम कुनी पांदा वैक्सीन कापगी थबक कन्ना चथरी लेबाक असिना सही 35 सुरक्पा पालन थौरंगा मरी लेनना प्रधानमंत्री नमियामदा पीबा खुदोल ओइना प्रिकॉशन डोज असि ngasiदगी थारगा निमित 35 नि लेमना वैक्सीन कापकनी अनिसुबा डोज कापख्रबा मियोसिंगना था 3 सुरबदी प्रिकॉशन डोज काप यारे मसिगिदमक मियामना मनाक नकपदा लेबा CBC सेंटर सिंगदा चतुना प्रिकॉशन डोज काप यारगनी CBC सेंटर सिंगदसु डोज असि कापनबगी दमक अखन्नबा टीम थमले मियामना खुदोंग चाबासी लौनबा हक्सेल विभागना खंगली राज्य असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबकी मसिंग लेप्तने हेंगलकली ngarang लाइचत असिगी अनोबो केस 38 थेंगनके राज्य की हक्सेल विभागना हाई हौखिबा पुंग 13 दा पुन्ना सैंपल 959 टेस्ट तौबदा मियोय 38 अदु पॉजिटिव ओइबा थेंगनके पॉजिटिव ओइकिबसिंग अदुगी मनुंगदा इम्फाल वेस्ट दगी 93 अमदी इम्फाल ईस्ट दगी 12 यावरी ngaranggi ओइना पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 39.3 नि हाइरिबा मतम असिदा लाइचत असिदगी मियोय 15 नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखि नाबा फरकपगी चांग चादा 39.2 नि हौजिक एक्टिव केस 3 सुरे अमरमदा वैक्सीन कापगी थबक राज्य असिदा मपुंग फाना चथरी हौजिक फाउदा वैक्सीन डोज 1,9,3,335 कापख्रे मदुगी मनुंगदा अहानबा डोजदना 1,13,1,155 अदुगा प्रिकॉशन डोजगिना 1,13,13 कापख्रे ngasiगी ओइना वैक्सीन डोज 10 कापख्रे था खुदिंग अहुम सुबा इराय नमिता चिंगी लुचिंग बसिंगी अमदी मियांगी नमित पांगथोकनबा राज्य की मंत्री मंडल न लौखिबा वारेकी मतुंग इन्ना मणिपुर की तोंगान तोंगान बजिला सिंगदा ngasi चिंगी लुचिंग बसिंग अमसुंग मियांगी नमित पांगथोकली थरमसी तोंगान तोंगान बजिला सिंगी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिंगदा पांगथोकली इम्फाल ईस्ट जिला की ओइना मियांगी नमित पंचायत भवन दा पांगथोकली मसीगी दमक इम्फाल ईस्ट जिला की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मियांगी वाकत तानबा अखन्नबा मियांगी नमित सेल हांगदोकली मियाम ना अथॉरिटी न पीबा व्हाट्सएप नंबर नत्रगा ईमेल की खुथांगदा था खुदिंग की अहुम सुबा इराय की मांगवैनना मखोय की खुदोंग चादबसिंग खंगलकदबनी अथॉरिटी नसु मियाम की समस्यासिंग अथुबा मतमदा कोनगनी हाइबगी थाजब पीखी हानदी सिंगी लुचिंग बसिंग अमदी मियाम की नमित मुख्यमंत्री की सेक्रेटरिएट पांगथोकलंबनी इम्फाल जिरी लंबी की बाराक थोंग अमसुंग पुइलोन खुलगी मरक्ता ngasi अयुक बोलेरो अमा लोखादा तासिनबदा मियोय अमा सोकले अकोई की तमेंगलोंग पाउमिना हाई जिरीबामदगी क्वा पुदना लाकपा बोलेरो गाड़ी अमा ngasi अयुक पुंग 9 मखाइरोम तारकपा द्वाइदा बाराक थोंग अमसुंग पुइलोन खुलगी मरक्ता फेचा अमा लुबा लोखादा तासिनबदगी ड्राइवर अदु सोकले सोकलब ड्राइवर अदु सिक्योरिटी फोर्स ना थौदोक थोपमदगी नुंबागी CIC दा पुरक्तुना लायंबगी थबक चथरी
Laibak asina ning tamlakpa sahi humdra manga surakpaga mari leinana pangthokpa Azadi ka Amrit Mahotsab thaurangi saruk ama oina irai numit khudingi akhanaba quiz-gi thauram leptana sandoktuna lakli Kasbani Imphal gi ipau kangpu amasung Raijigi Art and Culture Department ka khusamnaduna punna pangthokpa quiz asi ngasi numinang pung 8 makhai Manipuri pau manungda sandoktuna tahangani tabiriba pau cha Kasbani Imphal dakini Pradhan Mantri Narendra Modi Hari I2U2 framework ki makhada India, Israel, UAE amasung USA na Energy, Environment, Health amasung Space ki lamda punna thabak tominanaba wafam hogdokre ahanba oina pangthokpa Bharat, Israel, UAE, USA I2U2 gi lusingbasingi mifamda virtual oina wa ngangpada Pradhan Mantri na hai malengi oina sakot thorang ki thabak paikatpada food security haibasi yamna maru oiba ama oibana lam asida lebak masel tengbang nabaga loinana punna Minabagi, Tangai Padabalay, Mang Hai, Lebak Maselgi, Marakta, Amata Oiba Pangal Sagat Bahaiba Sisu, Yamna, Tangai Padaba, Amani, Apun Bagi Pangal Sagat Labatata, Malengi Seltungi Lamda, Ahong Bakaya, Purapa Mangani. Malengi Lebak Humpuhumdeda, Hausi, Monkey, Box, Handokpa, Tenere, Parat Sulena, Asi, Kelada Naba Tengna Kibagalena, Haxel Mantalina Lena Asi, Tenganaba, Akanba Tabak Lokatba Hore, Hiram Asiga, Marie Lena, Haxel Mantalina, Awambataki, Multidisciplinary, Tim Semle, Masina, Riser, Sinki Haxel Bibakaloina, Lizet Asi, Tenganaba, Taurang, Paikat Minagani. Tim Maduda New Delhi, Ram Manohar, Lohia Hospital gi Akang Aising, Amasung, Haxel Mantralogi, Makok Tongba official sing Yauri, Tongan ba Raja sing Amasung, Union Territory sing da Pibam Asi Kupna, Yang Sinaba Amadi, Darkar Leba, Tabak sing Lokanaba, Haxel Mantralina, Chief Secretary sing da Aiba Serul Tadna, Kangan Kre, Amarom da World Health Organization Hari, Monkeypox ki Laiset Hengalakliba Asigi Matang da Monkeypox Committee na Yang Sinba Hore, WHO na Hai, Tongan Baleba Humpu Humde da Laiset Asi Tengarak Bagaloina, Haujuk Power the Laiset Asigi case Lissing Mapin Zani Hena Tengare, Laiset Asi Lakshin Habaki Damag, Section Torang Kaya, Lokatba Hore. Laibak Sinba Tungna Satariba COVID-19 gi vaccination drive asida haujuk phawba the vaccine asigi dose koti sama mustrama pan hena kakre Axel Mantalo gi paun hai haukiba pung kunmari the vaccine asigi dose lak tara taru hena kakhi hairiba matam asida covid ki anoba case lising kun sama kuntrama pan thengna ki laibak asida haujik active case lak ama lising kun tha taruk subna humra taruk leiri masi apunba positive case ka yangabada sada sino dasmik ahum amani haukiba pung kunmari da Laiset asigi miyoi lising tara taruk samri marphuni toy naba phaduna discharge tauki masi tharaga hojik phawda Laiset asidagi naba pharakpagi masing koti mari lakh kuntra lising kunipan hele naba pharakpagi sang sada marphurani pan dasmik mari mapanni Megalay da ngarang nongna miyoi kuntrani toy COVID-19 positive oikibagaloina hojik Raija du the active case masing samani phuma thoi leire miyoi anina naba phakre Raija sigi win hauju power the vaccine dose lak kun manga lising ni putaruk chahum kuntra taret kakre anba dose ina lak tara mari lising kuntra ma thoi chani humpu taret ani suba dose gina lak tara lising humpu manga sama mar phuma thoi aduga precaution dose na lising ni phuma pan chani pan mapura mapan kakre ngasigi oina vaccine dose ani kakre Laibak asigi Rashtrapati Khanbagi mifam naksilakpaga loinana tongan ba rajniti dol kayana su NDA gi Rashtrapati Mirep Draupadi Murmu bu sawatnarakli Jharkhand Mukti Morcha JMM na NDA gi Rashtrapati gi Mirep Srimati Draupadi Murmu bu sawatkani haina laukthokre masigi matangda JMM gi luchingba amasung Rajya Sabha MP Siba Suren hai tribal nupi luchingbi amana Laibak asigi Rashtrapati oinabagi changsilakliba khongjang asi afaba khongthang amani Srimati Murmuna Laibaki Rashtrapati oiraba matamda Sangvidan gi chana pathak kaloinana afaba thabak torakani haibagi thajabalei hauji aroibada maroiba pau amo Mukhyamantri Nongthampam Birena Amrit Mahotsab Jana Abhiyan ngasi Imphal da hodokre Raija sida COVID positive oibagi masing leptana hengalakli ngarang nongna miyoi humra taret positive oikhe tha khuding suba irai namita chingi luchingba singi amadi miyamgi numit pangthokna Raija gi mantri mandalna lokhi wareki matung inna Manipur gi tongan bajila chingda ngasi singi luchingba sing amasung miyamgi numit pangthokli amasung Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi I2U2 framework ki makhada Laibak
Marina Energy Environment Health amasung Space ki lamda punna thabak tominanaba wafam hawdokre pauloi jare